Thîr pumin a fanu a hlum reng kai daily news sai kot tui thap hai January ni som paruk sang ni som ni pathian ni sai kota pa pakhat chuan a fanu kum som pakhat mi chu thîr pumin dim doina nei mi alovin alua na takin voi engemaw zata hlapa naupang hi hospital pan pui ngal ni in ma se van doi thlak takin a hliam chu tuar zo lovin a thi thu don ani apa in thîr puma a vuak chan hi an soidan chuan azung ngei ril rubuai wang ni in an soi news lak na FB news Lawrkhawm khatizong kha news karon update thei chu ani in zawai in mangtha mutui vek ule